kayaknya pi hadu tagasi kai malu malang le jan poi pasan sen arjar khat nyau hadu ar pausau nyau snap te kinong ila marmut jo ki party ki por ki medon hanne ke kamra tagasi tak baburom itu tonton ilakhan no te ujongi pada pi itu ba baro itu ibat arden selesai boy tambah laklen do ana manta bagadon garrie bagli asagi mensua ten idon hagwe pat ya rensam tenai burom ya ki mo kiba sedang ringkat baki nong yalam berkhoi kiba bu ya kan di beseng ya ka kibla perlong ya ka ni penskar ni karyawan ya kan jingtu le ni komisen jong kan di tengi swaban poi haga jingrai ya UMP candidate jongi Ibaran ha kmat jongi baru sikatu idon hagawai garan sam tendai kendiat so bangan ai report ki jing kam jongi kendiat naga ti ya bede batu UMP candidate ilong familiar babat ni lamar ba mentai nang don ha kaseng malang ru bun teli kisem badni halang pi ini juga turut halang pi ya pi biaseng ka school ham turu iradan bantang tang iyo nak RMSA nak government of India central scheme dengan seperti kendiat apa RDA demo mala se biong ta tang lagi UDP pilong sing kisem namar ba di kan ini lengi le trai kumta bagi babun ba ki function ki babun ba ki program jungi ki seminar jungi aro ka schedule ila dei way na ki resource person habang ito ay gamot yung may shopping hangti West Khasi Hills kan mausa yung nong yalam yung kati katahan ba yung gari magzay magdiru ilong hima iu kongsan bagi te Pak Robert par pidon hari di piro singgung sengau nong way fi wan kakmar kasem kadon nang tu bandri dawan di shoot si family nang tu tang bahang ne ngiyeng lang arteli ki lama arteli ki party baka jimut kalong ba ban pen scam pan pen klain ya ki jimut ba ki party no dong gede bantan kapor bakala dai kapor hari insan pus lem jong jala ga jogi bangisu sarong madong menta kasi ki pai ba gari khati ba i jogi bang penken mau bangi dei na kaju kathamai kinong yele hill state ka ba juperta manore no hill state no rest no hill state no rest bat kata kadai nadu kapor ke efficiency ka HSPDP bat ke UDP kidai ki khun tangsi chongka new tarik Oktober hangne office UDP hakaba mangi ngilayo banji yakino kitkam jongka te nakataka daw isyo kenori bapnya ikan kapor imlong phala namar ila julong usketri joka ya betul besi leji ya presiden rangba jo UDP kum presiden jenga kum secretary ba Martel Mukhim senior most legislator matang former minister MDC rimat ibanda parusan senemi na snowbur nong ipi ba udai kochaman jungi bat ubaladai way na kirangba kibala yang ngam kibala thain kibala dom kibala sumsi pasoba hakar ko man pete song ya ki pakti dulu isakal me na shibe jagata ilong kochaman but titas khai MDC ilong Assistant Secretary denang ta baro ki secretary jong ki party ki MLA ye don kasangot te to ki don kasangot try in kenthop ki MLA jong im ta kasi kim don re sai nong ta to wa pangneng try tu ki MLA ra panja sino mo nai perkat kum ta ki don ka kam ka ba ni sai kum ka party tam ba habaro ki light league jingalang ye don lembat ki te kanyo trik ke don lang ke ble jongi MDC jongi paling nilai sim ga rai bang bu ya kinong kam chongka ban penya sakra
Nang tak khadar tarik Disember. Nila perkat kum no ban pen baha la ne ban penjana ya gani ka RDA. Nila don ka jing thmu, nila don ro ka jing perkat bat nila bu ya ka wai ka jing dagong ka jing ya mir jingmut. Ngin restore ya kata ka confident ka bakin yo hangi. Da ka bangila bu hang ne ya ka jing ya rai ka jing ka long ban. Pen scam, pen climb, pen baha ya ka jing ya trelang. Ya ka jing trelang jongi kiseng relum hapo ka thamyang jong ka RDA. Ka jing thmu ka bakong san ka long ba kini kiseng relum jongi kibedom kumju ki matreka ba ngin ya pen scam ba pen climb ya ka RDA ba ka jing post niu ka jing anglu ka jing khmilanti ba ki parti relum kinyo ban sensha ban pa ya ulakam jong ka jing sensha te halor kata kanorin kalong ba tongin don ka jing trelang da ka pen scam ya ka RDA bat nilarai kumta artli kirai ge bakong san akate khadar tarik jong Disember ba ya UMP ni da ka jing ya mirjing murlang jo ki artli ki parti hadin ki jing ya kren na mar ki don artli ki symbol ki don ro hne yang tai ko ka parti jing iru exercise yang ne bon sin ni to yepi habang isawan hakate khadar tarik ba ka don ki jing ong ba te mendin ha ka MLA ha using ha ka bom te mentap te uni ong housing rong hak abom se don jing so ke mo ya tu mo ya ta tingin na kalian ka parti ngili kan mai ka ta la ni suk santam ka parti le jong su housing sensar ke national party fikwa yang ban parti ka parti dum kam dan jing mo te ka jing trelang ka dai ka baphatam yangi ki yalam ba yangi ki parti le lo ba ngadang next kam ba da kermen ba ka ne ke jing thu jing la tho ai ka ta ban wanra ya ka jing sensar damangi git seng dulu baros ka to tengi la si song lang ha kabas kumbong tu madu mo ay kata labia sa ong su te mo madu tenai banta kanon ka por kabawar madu to try un hap song lang bangini un susi bangini hay sangan kre naman ikay jadi sesar bani mo da tu ka jengmut ka basay ka jengmut taru ka masih bagi pensayong tayo lagi apo ka parti jung iru tenang kata daw ngangai bagani kalong ka jingsdang tabab hatam bani itu jing exercise ke pamanswa kabalay biong min don ko jing trelang ka dumta ka MG selection balakum nuru hagi constituency ke mama klaim na pi ngimdai balai pentron bani ngare ha bala klaim using ru dai pandai ti pi Presiden saya ya keren ini. Ya aku menstrasi mau nama lagi kan jadi pelang dah. Kemudian ini kesan wei, ini aibor wei, ini sedang ini sensar jungi na pensang jongkan JHADC ne KHADC. Ingat soal ni. Ini sedang nangka. Ini pertama yang aku kemensim no state no rest. Jongkan jadi jungi nak artli kini kerensan. Nah ini jogi di Atli District Council.